ꯊꯥꯅꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯁꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ एग्जाम की होल सी अराई हो गई तबनी पाए पर चुनाव से जितने भी स्टूडेंट खुदिंग मगना लाइरिक तमलबगी मतुंगदा चाहिदुगी अरोई बदा मखोई की ज्ञान हाइफेट आइफेट मांगी दसी करम मतम न मांग बुनो हाय मतम दा एग्जाम की मतम न मांगे परीक्षा पीनबो होल की मनुंद चंदन की मतम दा ज्ञान सी नर्वस कोई भी आवे होल द चंदन घर मतुंग दा फंगिबो क्वेश्चन अदुगी आंसर दु bahap tana pibang ngamkhabadi phol lauthokpada first class lakpa yai second class lakpa yai third class lakpa yai adu karigumba question adugi answer do hol dugi manunda piba matamda chumna piba ngahud batarabadi phol lauthokpada first sularoi second sularoi third sularoi zero level da laane hojik ai koina laiba mafam se ek parakha yi hol amane na lo se hol amani sigisida bahap tana phazana ansaradu chumna pidaba yade haiduna mehnat tawkiba makhaidu mai pakan man yuti'illaha wa rasulahu fa faulaika makoidu pungali jamaat marida amana nabi ki jamaat ni ama siddiqin ki jamaat ni amana shahidin ki jamaat ni amana salihin ki jamaat ni jamaat maris de pungale pai piltlaw se karamba kangu Allah na haibe illiba rasul na haibe illiba jamaat mari ki manunda ini nabi ki jamaat pulhangera siddiqin ki jamaat pulhangera salihin ki jamaat pulhangera shahidin ki jamaat pulhangera jamaat amada Allah na pulhangi batarabadi ay koi khudi makki laibat pabani hai na lawani awabadi jamaat maridu Allah wahdahu la sharik mafhum maharna yai fakhudul manamatum prize pikhaba jamaat marini madugi dalil ama surah Fatiha da an anta alaihim
أنعمت عليهم هاي هم زمير سي كداي دهلي محمد تمد جماعت مريد دهلي أدنى أيكوي هو نغني فاناگی زندگی دا فاناگی مفہم سدا فاناگی جگہ سدا لیرگا بقا ہمیشہ ہمیشہ لیگدوری مفہم ادو مدو حاصل اویلن بگی دمتا ہو نگنی انشاءاللہ متمدو دا اللہ وحدہ لا شریمت مہانا بقا کی زندگی دو ای کوئی دا پیمی گنی بقا کی زندگی پھنگنا بگی دمتا فانا کی زندگی سے ارے مدہ اولو اسی آئی بسین انشاءاللہ ہدایت اللہ کی مکھرت لائی بنی ای کوئی کھرت لائی تے اللہ کی مکھرت لائی بنی ای کوئی کھرت لائی تے تنگو مسون اللہ والا کوئی با آئی بسی دی ہر ایک ملپون خودی مک شرطا اموین لنگ دا بنی روئی نمک اللہ والا ہوئی کہ تم انشاءاللہ اللہ والا کوئی نمک تمدہ لوئی نمکنا اللہ یاد توگنی اللہ کی میدو عبادت والا دو عمل والا دو اوبم تمدہ تھاموئی دا سلام تونی بسی مہا اللہ والا کوئی بگی مرندگی نہیں ہے تو اوبدا چاہ کب امتسو حضرت ایگی لائر سنگائی شدہ چنجل لہو ادھو دا پھنبیو چاہ کب امتسو تنفیق ہو ہائی سے ہر ایک تہائی دے ہر ایک تہائی دے ماں اللہ والا کوئی کرا ادھو کی مرندگی ہائی ادھنا ہر مومین مسلمان اللہ والا کوئی نبگی دمتا مطون ابو طالب تو دعوت تبلیغ توی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم سورہ بقرہ الف لام میم دا بولدوئے جس کے دل دا اللہ نے مہر سل پھوکبا جس کی ممیتا جس کی منع کونگا مدو کی دودا ہزاروں انسان دعوت تبلیغ تو بسو امدی ہدایت تو بسو چنگدرا چنگوئے چھو چنگوئے ابو طالب تا چنگ ہی دے ابو طالب تا ہدایت چنگ ہی دے میچان اوئے رقم متمدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میچان اوئے رقم متمدہ اللہ نہائے لا تہدی من احببت الی نننا ہدایت توق بنر ودورتے نصیبہ نمی نصیبہ گئی دو مدد نمی ہدایت توڑا ہدایت کوئی گدر بناتے ہدایت اللہ آیت توق گدر بنے بے شک ہدایت نمی توقع نمانتے نننا نصیبہ گئی ایمان در پدلپا اسلام در پدلپا نمانتے ہدایت اللہ آیت توق گدر بنی ننگی نتھوم دی امر بالمعروف نہیں عن المنکر دعوت تبلیغ اسی ننگی نتھومی خون میں ننگی نتھومی محلت ننگی نتھومی اب اگر لائن در پرک پنا اللہ آگی تھومی من جد و جدا خود پر ہونا رفتی پھانگی آئی بسی مدی ایکوئی دونی پھانگی در انشاءاللہ خود پر ہونا بتا رفتی سوئی دنا پھانگی آئی بسی مدی ایکوئی لوئی نکھانگی ادنا مرم موارگا محنت ایکوئی توبت آئی محنت ایکوئی توبت آئی محنت توبت آ اخلاص کے ساتھ محنت توگنی اخلاص کے ساتھ محنت توگنی ای ادو میں انسان اموئرے ای ادو میں مبلغ اموئرے ای ادو با اللہ والا اموئرے اسادہ مدو کی ناپل یا حلوئے مدو کی گرور یا حلوئے تکبر لے حلوئے ای لوئی نمتگی تون بنی ہائینا آجیزی انکساری پچن ہون جگنی ادوگا ہر ایک امت کی مفہوم چنگا دین کی دعوت توگنی دین کی دعوت توگنی دعوت ادو کی دا امت نا قبول تو ادرے نے دعوت تو امت نا قبول تو ادرے
قبول تودب میدوگی اسوئی بنی ہائینا لوروئی ایگی اسوئی بنی ہائینا لوگنی ایگی اسوئی بنی ہائینا لوگنی ای متک چادبا ای متک چادبگی مرمدگی مانا دعوت قبول تودبنی ہائینا لوگنی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علینا مفہم امدگی مفہم امد چلی ریل دگی کم میں اسٹیشن دا ارگی اسٹیشن جا تھوم لالکمتم دا مگوئی ٹکیٹ چیک تو دو مدو گی دنا انور شاہ علامہ انور شاہ اومتم دا چنگل لئی علامہ انور شاہ نا ٹکیٹ چیک تو دور میں ہائی دنا ماگی جیب تیاؤ ٹکیٹ تو لوٹھو اگا ہر سکھ پنجابی کلیکٹر دو مدو گی دنا پینا نبت توقفت اندر سکھ پنجابی غیر اسلام نی غیر مومین نی مانا ہے اے انور شاہ اے ادو کی ٹکیٹ تو نہ تینا پامی بسے پہلے مجھے جنت کے ٹکیٹ دے دو بعد میں وہ ٹکیٹ حاصل کروں گے نہایت سکھ پنجابی دنا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علینا ایک گئے سکھ پنجابی ادبی ددا امر توحید امر بالمعروف توحید نہیں عن المنکر توحید دعوت توحید علامہ انور شاہ کی چہرے مبارک تو مدوی دو امتم دا غیر اسلام کی دل دا غیر اسلام کی دل دا کلمہ سولگ ایمان قبول تو نہیں کی ادن مرم ورگا اے انور شاہ ادو کی ٹکیٹ تو نہ تیرے نوردگی پامیب سی دی این پامیب سی دی کرم ٹکیٹو جنت کی ٹکیٹ پی بھی رمو جنت کی ٹکیٹ پی بھی رمو ادو کی متون دا ادو کی ٹکیٹ تو ای لوگے نا ہارے متنددہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غیر مسلم پنجابی دو مدو انور شاہ کشمیری نا لا الہ الا اللہ کی دعوت توڑے پنجابی ادنا لا الہ الا اللہ سو لگا مسلمان بول سنکم تھا مکوینی ایمان کتا ادب کرم مونگ پرکھی حضور کی موزدہ ورگا ایمان پرائی قرآن ورگا ایمان پرائی صحابہ لاکھ امگل سنکم تھاگی منندہ موزدہ ورگا قرآن ورگا ایمان پرکھی دبا اللہ کی نبی کی خود مبارک اللہ دا تھانگت لگا اللہ دا ماں کی پھلاؤں چرئی آرگا یا اللہ اسلام قبول تو ہنبیو اسلام دا چل ہنبیو اسلام قبول تو ہنبیو نا دعا توڑا قبول تو ہنبیو نا ہائی کی صحابہ دو کرم صحابہ رو عبای پل چناو سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی عمر فاروق نا اسلام قبول تو بدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ دا خود تھرگل لگا پھلاو چلے یا لگا اللہ عمر اسلام قبول تو ہلو اسلام قبول تو ہلو عمر نے اسلام قبول تو بدی نبی اسلام کی شان شوکت ہنگت کرنے ہائی کی حضور یہ دعا کو اللہ قبول تو کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول تو کی روایت اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئی کی بچہیدو محرم کی تانگ منگا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئی بنی ہائی کریے نا عمر نہ چہی امتن دنیا دا چون دھرم تار بدی
زمین سigi mathakta laiba numit thopam daina tafam phawbada laiba sare kufur am phawba leiram moidamne e pai ko jilawse subhanallah sare kufur am phawba leiram moidamne loina ma dare islam gi mandu loina leiram gadamne ye tahiya matam Umar Faruq radiyallahu ta'ala anhu na sibatu pantram matamda Umar Faruq ki iman emiu har loina mattagi thamukti lawri me tawri musu Umar Faruq radiyallahu ta'ala anhu dagi Allah na thamuk lawbaga atai sahaba sindagi lawbaga kheda balai Umar Faruq radiyallahu ta'ala anhu man qatala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo qatal to ngambakana no haina Quraysh Makkah adumma Makkah gi mioi singi metinda mashada thangap matamda Umar radiyallahu ta'ala anhu na phukkauna hogal laga aina qatal tawgarena lekar kiba Umar Faruq radiyallahu ta'ala anhu ni Umar Faruq radiyallahu ta'ala anhu na lamthik lang talwar paraga Muhammad qatal to wallahi bani Muhammad qatal to wallahi bani surah Taha gi ayat kharamal urban maram oyaga mahaki thamoida awon baballa aga huzur sallallahu alaihi wasallam da lang khang dagi amka iman lam da yadi hayna chakki bani pai bin jilafi hidayat Allah ki makutta lai bani eko ye kutta lai te hidayat Allah ki makutta lai bani eko ye kutta lai te Umar Faruq radiyallahu ta'ala anhu na Muhammadur Rasulullah riwayat da palli badi Ibnul Arqam gi yumda matamdu sahaba kayano only Musalman masing taraga mari khatangai diye Musalman masing taraga mari khatangai Ibnul Arqam yumda mashwara tawrja layi matamduda Umar radiyallahu ta'ala anhu na thong king bani thong hango ina Umar gi khonjen dutta bada Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu na phuklau na hogal laga Allah ki nabi dagi ijazat mangi bani ya Rasulullah ijazat piyu ai thong hange la ibasi Umar ni Fazana chumda la poya badi alhamdulillah pare kiri gumba ona tayna wa khandallah parta badi Amir Hamza ay talwar na Umar gi manka masaga khai no ke ya Rasulullah ay on ijazat piyu ay thong hang de ay Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam na nahi nang thong hang bi yaroi Muhammad ay thong hang gani Umar ona tayna bawa khaldallah poiram moy afabawa khaldallah poiram gani Umar afabawa khaldallah poiram gani Umar Allah ki nabi dikhangi Allah ki nabi dikhangi ngarang gi no met Allah ki nabi Allah da dua tauki ya Allah Umar Islam qabul to hanbiyo Umar Islam to pusan biyo Umar Islam to pusan biyo dua tauki bedo adugi hetnu ngam bada Umar radiyallahu ta'ala anhu na Muhammad ke manat Allah pado madugi khulak aduda Allah ki nabi khangare Umar Fattabawa khaldallah poiram moy apabawa khaldallah poiram gani Muhammad ay thong hange ay chacha Amir Hamza nang phamdaw ay chacha Amir Hamza nang phamdaw ay thong hange na Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam thong hang thoki thong hango pada Muhammad ko qatal tawgain Allah amba Umar radiyallahu ta'ala anhu do Muhammad ki chehra mubarak umatamda thong angolega Muhammad ki chehra do Umar radiyallahu ta'ala anhu na umatamda ma ki kalbar thamoina chimmandagi kai tawi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalma so lage iman qabul taw kare
کلمہ سولہ ایمان قبول تو ہے اللہ کی نبی نا ہراؤ مندنا عمر گا اللہ کی نبی کے کجن نکھرے سوندا مسلمان سنگ ادن اوبدگی کھان منگندنا میں چاک امگل ویلنا ہراؤ با امگل ویلنا ہر ایک مسلمان سنگی زبان دگی کری واہی لو پور پگے ہے متمدہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر سی حرامن کتنا نعرہ تکبیر اللہ کی سارے مسلمان سنگا نعرہ تکبیر اللہ کی این واقعات سپاو بدا پم نمک کی مانگ تھم دبگی وپم دی عمر اہم دگی کھولا سی کرم مونگ لاکھی محمد حاکے لاکھی نترن محمد حاکے لاکھی بدو محمد حاکے لاکھی وہ عمر دلّہ کھاندگی ماگی دل ماگی تھامو جو چینس امت اورگا محمد کے منع یورک پدا عمر محمد کے منع یورک پدا عمرنا محمد کو حاکے لاکھ پا ماگی وقل جو او لگا کلمہ قبول تورگا اسلام دا سنگھرے سی کنانتو ہوئی کنانتو بنو اللہ نا کنانتو بنو اللہ نا اللہ نا اوئی ہنگے ہنگدو اوئی ہنگنی اللہ نا اوئی ہلو ہنگدو اوئی ہلو ہے ادو کری گنو ای کوئی نا مطلب منگا گی نماز سولہ کا اے اللہ گناہگر بندہ گناہگر بندانی گناہگر بندانی گناہ کو پیو حیدر نے گناہ کو پیو حیر سوندر کری حیری نماز متم امگی نماز گی سلام دا لوئی نمک گناہ کو لگا جنت کی تھوڑ نپال ہم دو پیرے رہے اللہ امر سوندر ایدی گناہگارنی گناہ تجھے نماز دو کو پلوئی لے ادو بنداگی دی ہائی دبا یادتنا ہائی بنی ادو کوپی دبا کناگی متھونو اللہ کی متھونی مدد تلک الرسول دا پیری سپرا اہم سبدا یغفرو لمن یشاء ویعذبو من یشاء یغفرو لمن یشاء کوپی گنی اللہ نے پام پر کھائی دو کو عذاب پی گنی اللہ نے پام پر کھائی دو اللہ کی مکھت لئے وہ کو پی بسو ماگی منینی کو پی دبسو ماگی منینی دندی پی بسو ماگی منینی پی دبسو ماگی منینی ای کوئی نتوری با آمال سنسی قبول اوئی کی اور اوئی دے ہائی بسی ای کوئی لے پنگم دے اللہ نے لے قدم دے ادو نبی یا اللہ کو پی ہوئی نہ کو پی ہوئی نہ اللہ محمد حاکے ادبو ہدایت قبول تو ہے دو ایمان قبول تو ہے دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر چنجل لئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع تھا چنجل لئی حضرت ابو وضو توری وضو توبلوئی کھرے وضو توبلوئی رحمتن دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن الارکم کی کوٹری امنی منندہ اممبا مفہم امد چنجن کی عمر ایئنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہو ادوم قدوم دن چنبیری دو چپیری دن ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں نماز سن چنگی بنی کہاں پر کوٹھی پر کوٹھی سے کری نماز سن گدوئی پر ہائی بتا اللہ کی نبی ممی علی دگی پیران سمت رکھی یا رسول اللہ ہم کوٹھی ادو کی در چنگل لگا نماز سن گدر سی مرم کری گنوئینا سکی سوال سدا اللہ کی نبی کب کی ہے اللہ کی نبی کب کی عمر بیت اللہ دا نماز سون بدا محمد
ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯝꯒꯟꯗ ꯀꯨꯐꯥꯔ ꯃꯛꯀꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤ. ꯎꯃꯔ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯕꯩꯇꯨꯜꯂꯥꯍꯗ ꯅꯃꯥꯖ ꯁꯣꯟꯕꯗ ꯀꯨꯐꯥꯔ ꯃꯛꯀꯥꯅ ꯍꯃꯦꯡ ꯌꯥꯎ ꯃꯊꯤꯕꯣꯡꯗꯨ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤ. ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯔꯒ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯨꯝ ꯌꯦꯡꯈꯤ. ꯎꯃꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯃꯛꯀꯥꯅ ꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯤꯜꯂꯛꯏ, ꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯤꯜꯂꯛꯏ, ꯌꯦꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯊꯤꯜꯂꯛꯏ, ꯑꯣꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯤꯜꯂꯛꯏ. ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯐꯨꯕꯤꯈꯤ, ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯐꯨꯕꯤꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ इबादत अतोप फमू हल्लरोय खंगल्लरोय हाइदुना मफम चंजल लगा नमाज सोनगेना होनरी बरिने उमर हर पदा उमर की थामोय मचेत मचेत ताखी उमर की थामोय मचेत मचेत ताखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर ने इस्लाम कबूल तौद्रिंगै मांग थोपोयरगनी होदिति उमर इस्लाम कबूल तौरबरिना या मोहम्मद नहा कोठिन नमाज सोनबे यावे बैतुल्लाह दा नमाज सोनगे दम हरि दिन पाय पंचताव अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله نقبل توبي سنو وطم أمتن تنتقنا تحمقا عمر جدودا لاكني رابعا بصريانا دريا أمجي مقاندا پرداغي ساتا قرآن تلاوت توری ماغي خاودا مسلا سويوري نهكي توندا اللہ جي ولی نپا عملا اگا رابعہ بصریہ کوبی نپی دوگی خاو منوندا یوری بمسلادو مدوگی دلو تھوگا دریاگی اسنگ تھارگا نماز سونکی لوئی ربمتوندا رابعہ بصریہ گی مناکت چنسلک لگا رابعہ بصریہ متمددا تلاوت اور مدو ماسو لوئی رے سون دریاگی اسنگ دا مسلح تھارگا نماز سون بدو ایسیگی کرامت سے اللہ نا پیبیرے ہائبا رابعہ بصریہ ولیانو پینی مانگی مانگ دو کلی بنی متندو دا رابعہ بصریہ نا امکا مسلح دو لورگا متھکت سمینا ہنگر کی مسلح دو متھکت سمینا ہنگر کی بمتندہ بیت اللہ سامنے کس کے مسلح کے سامنے بیت اللہ مسلح دو نوسرت سمینا پورا لئی باقتا تھا بدو میں تھارگا لئی کھرے ادو کی متھکتا ہمکا رابعہ بصریہ متھکتا کاکھر لگا نماز سون کھرے رابعہ بصریہ نماز سون کھرے مانا سولگا لوئر متنگا ہمکا کم تھرگا ہائے ننگا دریاگی اسنگ در مسلح تھارگا نماز سولے رابعہ بصریہ اینا آسمان گنا مکھا زمین گنا متھک مسلح لنکر کی بوتندہ ادم لیرگا متھک تلر کاکھر لگا ای نماز سولے نگو دسو سے کرامت پیبا ایو دسو کرامت پیبا کوئی دنی چاوب کرامت تی یہ نہیں ہے
خواہدگی چاو کرامتی کرامتنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن پائبا ماگی پھیلی پھینا پائبا ہے بدی ماگی زندگی دور پرسی لین بدو مددگی ہے نہ چاو کرامت لیتی ہے بدی بے پائبا چنام جنگو سبحان اللہ کنان ہے کی رابعہ مصریہ ولیہ لپید رہائی ہرمی اے ولی ننسو دریا گی متکتا مسلح تھارگ نماز سولے این امکا آسمان گیر مکھا زمین گیر متکتا مسلح این تھاکی ادھر نماز سولی یہ سیگی پسک انی سینگون ایوئی انی متپیرے سینتے اچھوبا کرامتی کرامتنو نبی کا دامن پکڑنا، نبی کا دامن پکڑنا، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا، سی اچوبت کرامت نی حائنت تاپی کی اپائی پلچناو سنگ ایوئی خودی مگ اللہ کی نبی کے طریقہ دا زندگی بسر توگا پھنگ بطھان تو مدو اسیم دا ادو مدردانی اسیم بطھان دی حین لوگ دا بنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہنا کری پھنگو کی حدیقتی یا روئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن بدت چنگل لگا مین اوکھینی بھی کی بگی مرندگی چنگل لگا نماز سون بدو مدوگی دو یار روئی عمر اسلام قبول طور برینا بیت اللہ دا تھو اگا پھونگ نماز سون گدا بری یا رسول اللہ ہائی بدا اللہ کی نبی امک قبلئی اللہ کی نبی امک قبلئی یا عمر نران ایمون پھو بدو ادوگی مپندلا کنائی لائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادو میام در انتوئی کرم میام محمد ایمون دا تمسلک پا ایمون دا ظلم طور پا ایمون دا امام پھر پا ایمون دا پرپ میسنگ دو ابو بکر نا تھوئی نا تھونا نپا امنا پھی تاسل لگا لنجلک متمدا ماگی پھیدو محمد این نقشند ہوئی محمد این نقشند ہو اگا مالک کھن چنگ متمدا محمد این کھن تو کی امسن زخمی ہوئی کی یا عمر ای مفہم سر نماز ہونگے بیت اللہ داری نماز ہونگے اے حیرئی متمدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ عمر نے اسلام قبول تو گئی ممانگی واقعہ نہیں عمر نے اسلام قبول تو مطلوب طور پر واقعہ تو عمر ایگا کبھی شدو گلی عمر ایگا چیلنج تو گلی عمر ایگا تھینگ گلی یا رسول اللہ ہم جیتی ابن الارقم کی کوٹھی سے نماز ہونے یار رہائیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نبی دا اسمائنہ اکن بنا نرتبہ پرینگی اکن بنا تھینکی اللہ کی نبی نہائی عمر ننگی ایمان قبول تو گدو حتی امتنگی چلن کسی تھا کھائی امتنگی چلن کسی تھا امتنگی چلن کسی ادوگی متندہ محمد ایبو ننگو کوئی ہنی بمون کو مدوگی دو ننگ ادن تو گیو ننگ حجی منن منگا پادری ایمان قبول تو با منن منگا پادری ایمان قبول تو ایبا ادوگا ایبو بیت اللہ دو پتو پائی بسنگن ملی ہے متندہ عمر جواب توی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر این اسلام قبول تو لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیبو ننگو تمین لوڈا نماز پڑھتا ہے بسے عمر نا اسلام دلات پگی کانب کری لیلی بہنو کری لیلی ادن مرم موارگا یا روئے ابن الارقم کی کوٹھی دا نماز سوڑو یا روئے ایت ہوکسی بیت اللہ دا ننگ بیت اللہ مند نماز سوڑو عمر اینا بیت اللہ کے سب مطلب تک کاکھر کری کاکھر لگا کفار قریش ہند اللہ گلی لاؤ مکہ کی پہلوان سنگ لاؤ تھوڑو مکہ کی پہلوان سنگ تھوڑو محمد بیت اللہ دا نماز ہولی بیت اللہ دا نماز ہولی وہ محمد تا عوام پی گیا ہائیبا اما سمون دا تکلیف پریشانی ہوئے ہنگیا ہائیبا میوئی سنگ دو تھوڑو او عمر ای لئی کری گمبا نتائی نناو انی مکائی ننند بطار بدی تھولو ہو کری گمبا نچا سنگ یتیم سے نند بطار بدی تھولو ہو محلال مکہ کی پہلوان سنگ
مکہ کی ڈاکو سنگھ مکہ کی چور سنگھ مکہ کی کل تھوڑا سنگھ تھوڑا ہوئے نا عمر اللہ کی متمدہ کوئی کفار مکہ ام پاوی مائی کے گی جواب لاکھی نے دے پار بل جناب سنگھ یہ وہ عمر کی ایمان کی طاقت یہ وہ عمر کی ایمان کی طاقت ہے وہ آدھائی پھیلیا اور بھی ایمان دی نماز تھا دو پا ہائی نبا ادو کی ایمان نترنے ای کوئی نہیں اور بھی ایمان سندی نماز تھا دو پا غم درنے ای کوئی نہیں اور بھی ایمان سندی 3 دن کی تشکیل لاکھ پتم دا 3 دن کی رب تو میں تیار ہوئے نا ہائی با غم بھی ایمان دو یاؤں دے بیاؤں رہنے ای کوئی نہیں اور بھی ایمان سندی ادو میں چلا کی تشکیل لاکھ پتم دا میں تیار ہوئے نا ہائی با غم بھی ایمان یاؤں رہنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان دی محمد عربی کو بیت اللہ دے عبادت تو حل لگا سن مصر تک کاکھل لگا سارے ادو مکہ والا سنگ اللہ ہوئی میں پہلوان سنگ تھوڑو عمر کی پاکھم پی بنگم بتار دے پی ننو تھوڑو ہو عمر کے مائیو بنگم بتار تھوڑو ہو ڈاکو سنگ تھوڑو ہو چور سنگ تھوڑو ہو تاکرور سنگ تھوڑو ان اللہ خدا امر پاؤبا پاکھم پی ننو تھوڑا کھیدے سی کری گنو ایمان کی طاقت نہیں آج مسلمان ایمان کی طاقت لئی بمتمدہ مسلمان سنگو انتو بنگم کوئی پاسن امر پاؤبا ہوئی جبی پائی پر چناؤ سنگ آج مسلمان مرے تارے مسلمان کسار دتنتے مسلمان مرے تاریبا منی پور دسو مسلم گی کنگن کنگن مرے تارے اما سو ہوتی دنیا مساف پمد لئیبا مسلمان کی کنٹری سنگوین مرے تابگی آواز دی ایفگی ناکونگ تتن تاری دنا تتن تاری ادنا مریک تاری بسے ہدایت ہود بتارا بدی مریک ادو ہندن کی بتگی پنسی مان کی بتارے پائے پر چناؤ چاہیے پنسی مان کی بتارے مان دنل بگی دا مرتدی ای کوئی دلان ایمان پیئے ایمان سے مضبوط تو دبی آتے ما پانگن کلہن دبی آتے ما پانگن کرم کنگری ایمان کی محنت توڑک کنگری ادو دی کرم لمبی دت ہو کنی جماعت کی لمبی دت ہو کنی انشاءاللہ لوئے تیاری کو انشاءاللہ کھوجے گندے بشیرے بھائی کھوجے گھر کرنا ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ سنگا اور دل لگا لاؤ خبا ادھکم بھائی ایمان دو ای کوئی دسویا ہند بھی آدے ای کوئی دے آپس مسلمان مسین دنے با دعوت تبلیغ توڑے گا تو دھوکر بھوکر رہی کہ اے امروات کروا مبلغین حضرات سے ذمہ دار حضرات سے چل لگا ہائی مرتمدہ ای سلمگا لئی کدا یہ تھرنگنے آئے گا 3 دن تو تھوڑتے گیا مور کی متمدو ہے دی سلمگا لئی یہ آگر رہے ناتے منی پر موقع ہے نبی آگر رہے میں کوئی ای سلمگا لئی سن سے بات ہوئی میں اگر ننگ ہوائی لوگ لائی طرح دیں گی یا آخر نہائی نظر لے ہوگا بندہ بدی ہم تن تاب رہنے پائے پر چلاؤ سی تارم ہوئے اگر سوندگی 3 دن کی تقاض جماعت سے حکمت اندری چھل منگا پر لے ایوئی منگا پر لے 15 لے ادھو جا اللہ ہوئے موئی پر ادھو اللہ ہوئے دے امائی دوری چیمی چل سنگھ نہ کوئی کی ایمان امدی نہ کوئی کی عمل نہ کوئی کی عبادت اللہ نے اندر پامی نہ کوئی توبہ و توبہ آئے بگو حتی اما نمیتری نہیں نہ کوئی چین سوری با ادوگی منوندگی چین مد اما کرتن لطفو او نیت کری توگنی کری گمبت دین کی تقاضا لاکمت امدہ ای ایچا مناسکی منوندگی ایچا اما چلا دا چلنگی ہے بگی نیت توڑگا مد اما لطفو او مدوگی چین دو مدوگی دو حتی یہ اتنی متمدہ چلا کی تقاضا لائے انشاءاللہ پورا کون نگنی اللہ نے برکت پی گنی رحمت پی گنی پورا چلا امادہ خرچہ تو گدر دو ہر چین ادھم کپی پول ہنگنی اللہ نے رحمت پی گنی نہ کوئی نہ مسیح سے ہو نگر نیمائی جو چین چلشن ایگی چا تھاما پنتانا نو پورے کوئی سے جنت کی منند لئی اممونی سالند بھی آدھے ہے بگی وکھل دو ہر ایک نپی خدمت لئی گے دنیا ارگا انشاءاللہ 3 دن کی لاکھ پدا 3 دن دے تھا دو چلالا پر چلالا چلالو 3 چلالا پر چلالا انگت پا ادو گمبا گاری امنی دعوت تبلیغی گاری ہے اسی این ہریانہ پنجاب کی سومنا کل تھل بسائتا اے باغ پر
UP है बापर UP दा चिल्ला में मेहनत हो चिल्ला अम मेहनत हो बगी चल पमतंदा एक कार गुजार अम अयून तहल्लई हजरत शाह साहब की हजरत जुबैर सी की मखुसी पायर के जमान कांगू सिंह जी अदुम चिल्ला की चपसु हजरत मौलाना जुबैर की मखुर पायर गले को चिल्ला अदुम चखिने माय मखुर पायर गदम ने अदुम चखिने में सी मौलाना जुबैर सी टैक्सी अमदा फंबा थौरग चप्पा मांगदा थौरिबा टैक्सी अमना हिंदू अमा तखायरमबा पूरा कुदरत तस्वीर हिंदू दू अब मादी काप्तन गाड़ी से थौगरे अलगा हजरत मौलाना जुबैर न तुमीब गाड़ी सीधी तबलक अदुम थौवी मी सीरबदुल थैगो अगा मा गाड़ी को थौरग चलली खुदकता पुलिस रिपोर्ट तोड़गा पुलिस लाख मतमदा मौलाना जुबैर की टैक्सी से पुलिस न फार है मौलाना जुबैर की टैक्सी से पुलिस न फार है अगर मौलाना जुबैर धानी नंगी गाड़ी ना मी अमत अम्मे कुंधरो हाय मौलाना जुबैर ना आई गाड़ी ना मी तकते हाय ए तअम्मे मी सीधे सड़कता आई गाड़ी ना नते अदम हाय आई गाड़ी ना नते यारो नंगी गाड़ी ना तक पनी नंगी गाड़ी न तक पर नत्य हाय बगी शाहिद करीनो गवा लइब्रा साखी ले हंगे मतमदुदा मौलाना जुबैर ना अल्लाह दा मागे दिल मागे कल्ब दो अल्लाह रो तवज्जो तो लगा मागे तल ले मतुंदा आईगी गाड़ी ना तक पर नत्य हाय बगी साखी गवा दी सीरी बमीदर पी गदम ने है अल्लाह अकबर सीरी बमीदर पी गदम ने करमना शीघ्र बमीदर करम ने गवा पी दोरीबा लाहो ऐगे पुन्न चल से टैक्सी मोहाई देंगे लैगा सरतक सीर ताल नुपा दुदा हौजिती नुपा नंगी वा नतना ऐ अवा बदगी काई बियार रोय अदना ऐगी गाड़ी न तकपनी फलाना गाड़ी दुन तकपनी हाय बसे अल्लाह के हुक्म ने मतुंगिंदा असीब नुपा नंग हगल्लु हिंगु नरम थोरु अदुग जुबैर अरान बनी नत्रगा अचुमरी हाय बसे नंग ताअम्मु पुलिस सिंह ने हाय बदगी कुदरता हिंगला ए अल्लाह अकबर कुदरती हिंगला आगा हाय बनु पागुल ताअम्मी मौलाना जुबैर की गाड़ी न तक पलते आई वो ताअम्मी गाड़ी दो फलाना होटल नंबर अदुदा चा थई ना हाय मगर मा सीख रे अल्लाह अकबर दुनिया की बुजुर्गान दीन सिंह अकाबिर सिंह दिल्ली मरकज द लोयलो फुल लग लई रबनी पाई बिलचिनाउ सिंह पुरसीन लई रिंगई मतंदा अमुक्तंग दी दिल्ली मरकज द योगी व अकाबिर सिंह मनाते योगी अगर म फंद द तोरी बम हालातो मुक्तंग एंगी उ एंगसु इसादा इब्रत हासिल होइबा अमनी तारगा हासिल होइबा अमनी हौरिती दिल्ली मरकज द होइबा फिबम कंडीशन खुदी मुतो मधुगिदु उब मतंदा अंगर पोई गनी मसीदा के हल्लरोय मसीदा की उम्द हल्लरोय ने खनगली हर मरकज दु नहीं मतंदा हल्लरोय ने खनगले अब चिल्लागी चटपटदा नसाई ऐखोई लैफमसी मकोई दि लोक मथौता है और की जिम्मेदार सी आई ले तोंद ले आई ना अमीर वाले के चप्पल है मित्रा माथोई पूबले और कोई मणिपुरी अमीर साहब ना आई दि चिल्ला तुना आहू बनी और अमीर साहब की वाखल द करी खल्लू बनो खंदे अमीर साहब ना जमात द कराया और या तारिश अब दुनिया हुई है ना अदर मां अमीर शेमू हम लोग तो ये अमीर साहब नहीं होंगे आई लोग की जामे मस्जिद सोई ने पाए हमने कारी का दिन ना कोई से आई ने पाए बने आई ने वेम बने अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आज आई जमात सीखे हो तो ये मीतरा मा थोड़ी ना खल्ली बना चिल्ला थोपता नहीं बालूगा अमीर मानो कोई गति कर्म ने कोई गति मसखलन गरी कर्म ना तभी तापी बनाऊंगा तो ये सी मचिंद की थोतर गसु थामोई गति अभी वसवसा चंग भी आ गया
alhamdulillah Delhi markaz Guwahati markaz dai howe ai parkhasi Guwahati markaz sida no malairaga Delhi markaz yogadaba adu Guwahati markaz sida laiba matamda lauthore ne magribata Manipur ki Amir Sahab na magribat ki baatchit si tawgadam ne lauthore loere tan sida urjida mutta dawat tabligh ki lambi da bayan to usuna taba ayo na lauthore kari no ina haido risaya itom tai khalli Manipur da yumthon khudin chalaga bayan tawiba adaga dawat tabligh ki warul dudi kari giram ta haibo na moida ge na aisi ngasagi kiram bado asumene khandor hai asumene khandor tragadi ngamore do asumene khandor hai ade chauki thangjale modur phammaga ngasagi masjid na makha dali mathakta Bombay jamaat lai Delhi jamaat lai Guwahati ki jamaat lai tamam makhe chingchi het suk chubu pain chubu na pham na lai ade kakhar lagai urdu na mit na sin nan khat lang khat ga to urdu na dang dang heta ai bayan si tau thamne sumu ko asami si mo ngamne bayan do he pa mo bi ate madui bayan si loi bada phok phok hoga laga ai khuchi chup khre het ko mo ga chup ge het ko mo chup to re ai koi da ni mandu wang bana tab de sa da ki no khangar hai kari ko to vishoy phare to ni adi chup poi nei so tha doi aru ta doi chup oi chup ni chup ai adagi markaz sida lai nasi hai Delhi ki jamaato madu ki mohoi tha garo si jo Guwahati markaz sida numi khara didang Amir Sahab lai minna saina asami jamaat sing sina kanna mehnat na ni yar hoye ni challe kasaya goi lai phamje Delhi markaz yawaga hai go matam da amaduna ma ge akoi budu da mi mana tara mas phammi adu wari ngai ga tawri ai na sonda ai goi kara lai ge tum jaga pi hoina adu ge da mo da hai ro ma sing ge da adu ma de ai ye padu udi uri ne do al buzurg ne Allah pro ko na de riwayat thi Hazrat आप क्या कर रहे हैं हमारा जमा बाहर खड़ी है कहाँ रहना बाहर रहना है या कहाँ आप इंतजाम नहीं करोगे और मैं यहाँ पर कब तक खड़ा रहूं टेंशन लम देता हूँ मैं अच्छा इंतजाम तो लगे ना है अब देखिए बाहर तक खड़ी भाई जमान मपान ले हो ना है बिना चाप चाप की लाइन लगी चले रंगे तो भी मतलब एस जिम्मेदार सुने खंग दिया ही करी आई नहीं तो उनका बेचैन नहीं हो गया सो मैं तो अलगा मरकज सीधे लई मतलब दा मोगी मखा दा मयांग सिंगा हम चाप चाप दो अनि अहम तीन चाय मदर हाई पे तो ये पर ये वाला प्रोगा दुका चकिप से सिना करी आई असगी मकोई नि खाउदे मती नि खाउदे पुदुप चारी आई दे अहम द थोर परिना हाइदे दमनिना मधु ऐसे को गति तो रे अरु मकोई हाई आई साथी सिन आई असिदा चंचल लगा मिर साहब मकोई मरांग था दे चारी से असिगे तिनरगा चाब ngam matamda iman du modu du yare na hai nei buzuk singe na simu so yo li chale es lore amai to do isi de al ai jamaata tin chilagi maulana musiya hoye sal wala musiya hoye til chilagi thamari ki maulana musiya hoye sal ki musiya hoye adu thamari ki maulana si ai gya adu bezamani maulana ka mai to sige emo som Saudi Arabia ki Africa ki America ki makoi mamang da thammi ba se amadi dili bi myam si as go sida ge 18 yo di he charing ba se nahi hai as ami sahab as changu bi amate kari ya ba dor he changan de as ge nga isi di as da changan lo lawa ai ga changi la as da de chang ma mo e ma se charing si da as as da amma mu chang da kan mehi me am hi janam gani hawai me am hi janam gani amma mo phang gi ne mu cha gi ni amma mo hi janam gani mu cha gi ni putu as ai ngam tre ai ngam ro som chang se Saudi Arabia ge chang se chang ye nga se ge nga ai no pa tu na ai goi chang bu da chang bu ya ro ni su nga em ai ya de min na na ka mananta ai na da arbi si tong ko to ro me ai ma ge to hang go re arbi ni hari ya ni mo ai changal amad no khipsi molana no khipsi
أي مبان تودي حكمة ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة القرآن أيضا أدو قاوون مولانا لو تنجلو أن عربي سينغو كتار پروگرام چلا تو من منی پوری چلا تو مکوئی منا تا پھم گا چا کے باتوں ہاؤ مکھائی دو ادو ہاؤ تلے چلا تو منا ادو ہاؤ تلے اے پر کو مقصد تھی اے رحمت تم لوئی نمبر اسی کی صدا رحمت برکت کی اے کوئی ٹوٹی سی دا اسین سی لیپتنا تم سپلائی تو بدو ادم تو درا اللہ ناصر سپلائی تو ہے خدا قدس دا اصل سپلائی تو ہے أنا أتوقع ببذل شيء مكتوب أدو بنسي سنة ليني مثلاً دين يلا بيسة ثوغا مثلاً بايهورة دي إن شاء الله إنجاز هاي بيجي وكالدو تبتار ليه أدو نمر موالجا إما يدوري تيم يشال سين هاي هورة سري سين هورة سين يقول بولمان هاي تي سين دي هاي بيجي وانته إيجا سه أون بلامبي ده چتر نبغي ده ملتا 3 दिन की जमात चल के बता रहे दिन में हुन्नी जमात के साथ नमाज सोन गए न था चिल्ला चले सोन गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना तो पागल सु थवना सु इचा सिंह सु नुपी सिंह सु एक करीम सु अल्लाह ना पी नबी कोई सनो हजरत उमर की वाकया तो चंगल सी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोठरीदगी इब्नुल अरकमी कोठरीदगी लौथोर है लौथोरगा साता लाए बैतुल्लाह दा नमाज अदा तवहल्ले उमर न मथक तक काखल लगा कुफार मक्का दा लाउ करे कना गुंबम फब मुकाबला के नमकता थोड़ा खिदरे सुमैना उमर की पेरतगी अल्लाहु अकबर की अजान से फोन लाउ खिबनी फोन लाउ खिबनी ngasi ai musalman gi manung dalaiba naujawan pakhang sing na koi kadai dalai bono sini naujawan pakhang sing na koi gi na thona na koi gi naring gen do din da sijin na daga karamba lain da sijin na daga thami bono aaj na koi gi na pangal do Allah na pami aaj na koi gi du pangal do Allah na pami karam monda Allah gi rasta da din gi rasta da thoda aga na pangal sijin na daga meher to bodo Allah na pami sumay to na mahalla sida lailo jitne में नौजवान खुदी माल कमटियम से मगा जमात से मगा दीन की मेहनत तो होगा हर एक यूं खुदी मत लाई को पा खुदी मत मस्जिद में वो थोड़ा अगर नमाज हो कदम नहीं ना मस्जिद की मेहनत तो मत अंदा मी अब पाव यूं दले हो रोई मस्जिद तो थोड़ा अगर नमाज हो गया अब न कोई तो दे नौजवान न कोई तो दे तो हल खरा अल्लाह अल्लाह कैसे अल्लाह है ना टीम की तरफ को सुगदरा मस्जिद में थो कदरा जमात को चल कर सुमेल करते हो नहीं लेकिन न कोई ना अहम सिंह न चली हो नहीं जो उरेगा न कोई कई मत टेंशन हम भवन कोई ले इतरे न कोई टेंशन हम भवन लेते नुपी ले साबीना मामा वो भी सिंह मेहनत तो यूं द नमाज हो न बल मेहनत तो अदगा निपा पाखम सिंह मपा वो सिंह मामा वो मेहनत तो न कोई न सुन के मेहनत तो अदगा मस्जिद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अयना हौगी बचहीद लाख मतंदा मस्जिद से असुमैनो कोई होगरते कन्न से होई सा होई हंदर लाख पदे अल्हम्दुलिल्लाह मन मस्जिद चंगी मतना पूरा शांति नी नुआई घर मन मस्जिद चंगी मतने इबादत तो नमाज सुनबा मस्जिद मयाम न चंगा अगर नमाज सुनबा नुआई न बदि मतने सेम साधन तो छी अब या सुपद सेम मतुंदा नमाज चंगी त नमाज सुन चंगी त तार बदि खुदा की कसम रोज कयामत की मिता मस्जिद साखी होले खलारी बंदा अगी इबु मनुंदा अगी इना तलाकते अगी इबु मनुंदा चंगा अगर नमाज सोंदे बंदा सी नमाज सोंदे ना मस्जिद अल्लाह दा साकी पीरत मतंदा आई नंगी दनाता लांगा इ नमाज सोंगी मस्जिद नंगी मनुंदा चंगा लगी नमाज सोंगी हाय बंगदरा नमरोय अदन मर्म मोलगा हर एक ही खुदी मस्जिद असिल चल लगा मतम मंगागी नमाज की बातमा अदा गुदरने बातमा के साथ नमाज अदा तौगदबनी अजान की खोजे तादरा मफम अम बाबल लेते मर्द लाउड स्पीकर दा अजान लाउड बनी ना लोई नमक अजान की खोजे ताई अजान की खोजे तादरा मफम अराप मफम मस्जिद लाख मतम दो उजर होएगा अदु यदि खर हाय न लबु यारी नतरे नोंसिंग चुबो की थोप ngam दबो उजरनी नतरे अना बगी उजरनी नतरे दुश्मन लेले अदु उजर दुदी या करे अदु नतमातई अम फौबा
یارو جماعت کی نماز ہے کسی فضیلت یا ہم وانگی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نابینانی ممی انیمت تانگی ادو کی جماعت کی نماز دی ہم پام جن سولی مچانو پام مئی ندرگا منگا دوی منندگی ام خطنگ مان کھنگل لگا اپاگی بنو نن نپاہی کھجین سی پاہی لگا جماعت کی متمدہ پتھوک پگی تھم توگدر نکو ہوئینا ہے ہوئے بابا توزگینا انگان سنو سن پتھوک پا حضرت ابن مسعود سے سن پتھوک کو مسجد تا جماع نماز سولی نو مدی اتفاق تا انگان دوستان مدو چرکی بنی کھنگ دے مطلب مگی چرکی بنی کھنگ دے سوندر جماعت کی نماز لیب کدو ربا ادو گی دا ابن مسعود نا اپاگی بو لاؤ جماعت کی نماز لیب کدو رے جماعت کی نماز لیب کدو رے اے کہو با 85 لاکھ تبا لیب کدو رے جماعت کی نماز دی ادو گی دا ابن مسعود سے کبر اے ابن مسعود کبر اے کریوا ہر کپی یا اللہ تو مدسو ایگی بہائینی چاو مدسو ایگی بہائینی عبداللہ سو ایگی بہائینی مکھوئی دا پیری با تھومئی انی مکی تھومئی انی دو مدو اوبنینا مکھوئی دی مسجد تا تھو اگا جماعت کی نماز لے پمبنی ابن مسعود ایون پیو تھومئی دی ایون پیو من انی دی اللہ لنگ تنہن بنینا جماعت کی نماز پھنگوئی دورے دو جماعت کی نماز پھنگوئی دورے دو یا اللہ دنیا دسو سیگی سی وی ہمبا آخرت دی نماز جماعت پھنگو کاؤں دو کی مرک کا ابن مسعود لے پمتن دا اکائی و پھنگن بینو کو پروردگار مکوئی جماعت کی ساتھ آدھا توبہ روز قیامت کی نمی تلے کھٹ پتا ہرو لے پھلک پا ابن مسعود نہ یاو منگا ہوں دبا مدو کی دن تی اکائی اکو رکت دو مدو کی دو این نکتے ای من انین سی اودبا کی مرندگی دی کو اللہ ای جماعت کی نماز سون گئے کرنا ای چارو پا اما ای چھے مگت ہم دبالی ادو ہمیں تھوکر بلے اپائے لیتے سمہائی مطمد قدرت اللہ کی رحمت چی اے کو ابن مسعود کی ممن علی اوکھرے ابن مسعود کی ممن علی اوکھرے خود کی قدرت مسجد پاؤں کو چل کھرے چل لرگا جماعت کی نماز ادا توکھرے اب اگر میوم پھاؤ با ماں لاکھ پگی ممن ہوئی میوم یو رہے ممن تان کھرے جماعت کی نماز مطمئن ہوئے ممن اوکھرے جماعت کی نماز دو ادا تورمتون دا ابن مسعود کی ممی تانگرے سمجھن تو ادھر جماعت کی متم سیدھا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ممی انیمتون اوہلے واللہ ادھر جماعت سون بگی جماعت کے ساتھ نماز سون بگی کا نبسی سیدھی سیدھا میں آمم ہائی ادھر جو سیدھے گئے کوئی کمی نرف سے انشاءاللہ نماز سون مطابق جماعت کے ساتھ سون کے در انشاءاللہ نماز سنتات سے جماعت کے ساتھ سون گے انشاءاللہ مرم دے ای الحمدو سے چمی بر چم دبر کھنگ دے با جماعت کے ساتھ سون بتا آر دے امام نے سون کرے امام نے قرآت سون کرے نترگا چمی نے سون بتا امام نے سون بنے ای سون بناتے خودون تھی گا تو ایون دے لئی رہو ہے اصول جماعت لئی رہنے دے جماعت کی می ترہ دو کی منون رگی اللہ نا یا بی بمی اما علی یورو گنی مکوئی نماز دو قبول تو بی با یو گنی مکوئی نماز قبول تو برینا ای حیط ایت سون کو ای نماز سے ای سمو کوئی نماز قبول تو بھی دو یو حل دے اللہ دے یو حل دے ادھنا نہیں جماعت کے ساتھ سونو جماعت کے ساتھ سونو جماعت کے ساتھ سونو انشاءاللہ لوگوں میں تیار لکھو انشاءاللہ اللہ نے پانگل پیر بھی کوئی سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نبی کی مطلوب لگا دین کی دعوت و تبلیغ سے ادھر کی مکھائی کرنا توکی ازان لاؤ گھرے پھوگنا کنامت تھنگنگمبر تھوڑا کھیدرے انسان اسلام کی ارکان مکھائی پھزنا اطمینان کی ساتھ پانتھو کرے حضرت عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز سنو تمتا اطمینان کی ساتھ سکون کی ساتھ نماز ادا کرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مچندہ دعا کوئی اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اے اللہ کی لمبی دا پتھو اگا شہادت کو ہنبیو شہید کو ہنبیو آیا ای یم کی موت یم دا لینا موت کو ہنبی گرو ای یم دا موت کو ہنبی گرو
Umar ayu sihange haiba tarade Allah gi lambi da puthoga matung da sihanbiyu shahid koina sihanbiyu na dua tawando ai koina 3 din da tho agadi sigadagum khallaga yumdagi thokte tawdrne tawa adu Umar radiyallahu ta'ala anhu na dua da Allahumma rzuqna shahadatan fi sabilik Allahumma rzuqna shahadatan fi sabilik اے اللہ ایبو ننگی لمبی در پتھو پیرگا ایبو موت اوی حلو شہید اوی حلو الہ دعا تو ہے محلومان اگر ما دعا مکتوی وجال موتتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایگی موت بلد محمد کی شہر اللہ ہنگیو یا اللہ مدینہ طیبہ دا عمری موت اوی ہنگیو الہ دعا توی وجال موتتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم Umari wa famdu Allah nuta'ega Umar da hayri Umari wa famdu Allah nuta'ega ya Umar nangi singida cheli bi igi marun khanga Allah ni nangi thano igi marun ningi ba khanga Allah ni loir ma khangi nanna hayri Muhammad ki shahar da Umar igi mor koi hanbiyu Muhammad ki shahar da Madina Tayyiba da Umar ayyu sihan biyu ila nanna hayri Allah ayyu Umar nangi hatta ayyi mahbub kamli wale Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam na ya tariba tawardo adugi manat Umar nangi tawarat ammi Allah ayyu ayyu subhanallah Allah ayyu Umar nangi kabar se ayyu mahbub ki manat thammi عمر رضی اللہ تعالی عنہ وین جنبا صحابہ عملی منافق مسلمان یہود مکوئی علی مکی جہرہ تلوار عمر توی تھانگ سی ایگینی خائب یہودینا مسلمان رہن ایگینی جہرہ توی محمد کے منات چلے فیصلہ تولے وہی بسو یہودی کی تھانگ ہے تلوار ہے اللہ کے رسولنا ماں گی نیت تلوار سے مومن پیر ہوئینا بسار تو کرے مکوئی علم تھومین نہ رہے گا مسلمان تو ہائی یہودی تو ہم کی بچار تو محمد کی بچار تو ایانی دے جائے حالانکہ یہودی تو دی آری میں محمد کی بچار تھا ابھی مسلمان تو نہ بھی آنیم دیسی ایانی دے ہے تو کرم تو ہوئی عمر دچسی عمر وہ بچار تو ہو جائے عمر کی منات اللہ ہے عمر کی منات اللہ آگا کرینوں نے کوئی نہیں لائی میں جہاں مطمتا تھانگ سی تلوار سے مسیحی ایوینی یہ نرے اگر بیچارم تو ہنگی رلاک پانی نہ کوئی کنا ندی بیچار طور پر لئی نہ کوئی یعنی کہ وہ ہم سیدھا محمد نے بیچار طور رکھ لے گئے محمد نے بیچار طور رکھ لے اور محمد کی بیچار تو کوئی یعنی دبرا یہودی اینی یہودی تو نہ ہائی میں بے ایمان یہودی تو نہ ہائی میں محمد کی بیچار تو اینی آئی ہے ابھی مسلمان تو نہ ہائی میں یادے ایانین دے اچھا محمد کی بیچار یانین دے بیانین دے ادھو دن کوئی علی لیلم موئینا عمر نہ حیرم دے ادھو گے یم منو دے چنجن گرے چنجن لگا لنگھر لنگھر تلوار اما پائر پھوٹور ہے ادھو گا مسلمان دو قتل طور ہاتھوں کی دے ای بیچار دے سینے ای بیچار دے سینے ادھو گا مسلمان کو ادھری بلے ہوئی تے لوئی مرتی ہائی بلم دے سوندر یہودی دنیا آ رہی ہے اگر مسلمان تو نے وہ محمد کی بیچار یاد رسی اگر حضرت عمرنا محمد کی بیچار یاد رتا دی محمد ایمان پر ابدو مدد ایمان صحیح ہوئی دے ما منافقنی کے قتل تو ادھر میرو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا قتل تو ہاتھوں گھر مطمگ دی بیان سے لاؤں رہے عمرنا میحالے نمازی حالے امام والا حالے اب میم ہاتھوں گھر عمرنا کنادہ کیس تورے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در کیس تورے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در عمر کوئی یا عمر ننا حالولی نمی سے ہاں پیارے ہائی بلی دلیل ثبوت نمون دل لئی بر لئی تبرین حکمت تمدہ عمر جواب توئی یا رسول اللہ اب یہ ثبوت ایون دل لئی تھی اللہ کی نبی سے پریشان ہوئے میام گی پرہم پید بھی آدم نے میام دا پرہم پید بھی آدم نے اللہ کی نبی سے
yamna parishan hoye matam duda Omar na mi hakibado madugi hakpi yai haibagi sakhi se kanara pirat page haib matam da 18000 makhlum lising taragani pan sembiri bamapu Allahu akbar na Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu ke sakhi ne pi bhai bunchillahu fala rabbika la yu'minun adumba mu'min adum musliman Allah di iman pura Allah rasul di iman pura aduga adum tawdida adum tatrima Allah ke hayya Allah ke rasul ki bichar ko yaad adugidu la yu'minun ma mu'min nate ma musliman nate ma mu'min nate ma musliman nate hai base kalama sahi ne bhi Allah na sahi ne Umar ke hadda aduga Umar ki matatala ko awab Allah ke hukum tai thoki sini ipai per chinau حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محراب کی منندا فجر کی نماز ادا توئی فجر کی نماز ادا تو متمدا منافق امر چنجل نے تھان کل پری عمر اللہ سندا تھان کل پری چاسو تو بیان جو تاس عمر دا تھان کل پری عمر رضی اللہ تعالی عنہ محراب ہائی تھکے ایسینا Wa'alawna Umar ki hachangdagi isi wa'alawna chenthorpa Umar ki hachangdagi isi chenthorpa Madina ki Masjid Nabawi ki mihrab ta Umar na hai taraf pada Zameen zalzala hoye khabri koi pai per sing Zameen se tak 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 Umar ka thang ka aga I wa'alawna thor pudra laiba che tumina lai khirane thak thak nikhrabani adugi duda Umar radiyallahu ta'ala anhu na zameen dharke uskun yaar uskun tumina layo zameen laibang tumina layo lenganu Umar ayi faisla ani ay won sigi mo so halaga nang nikpagi man tarigino le hayo laiba che tumina lekhiye laiba che tumina lekhiye Umar thang ka e masjid Madina की मस्जिद मेहराब बनूंगा उमर हाई थर लई गया है बड़ी खबर फंग तंदा चिंगमगी अम्मी चालक ले चिंगमगी अम्मी चालक ले फंग मई चालक ले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खबर फंग दगी मागी मसादा ली की पूरी अगन थोए लो लेगा सिगी फीसी पू आई की पूरी पू असोम मई चाली बसे असी सिद उल्लो उमर की पीनी उमर ना सोम दे पीन लो गोगुम तार बा सिसी उरगा न कोई ने करीगिर के मई चाय बचा पे यार